Jesus and Jacqueline Manakmul. Diabeta na ng puring kapatid tamong miyangon na biye. Manalangin tamo para kangalanggang kapaynawan dari Alfredo and Gertrudes, Romeo Manalastas, Pedro Liangco, Dipna Bernarda Leonardo Macapagal, Jessie Susing Paz, Among Popong Tantengco, Apolinaren Marcela Ariano, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Sarmiento, Romeo and Virginia Ocampo, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalung, Ricardo Lising Sr., Euprosina Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Emilia Calma, Romeo at Virginia Ocampo, Gregorio Olivia Elisa, Eduardo Asuncion, Victoria Vicente Alejandro Jr., Benedicto Lorenzo Sowan, Peresita Sowan, Venancio Sowan, Lydia Cabug, Francisco Angeles, Webster Angeles, Priscilla Angeles, Estelito Angeles, Crisostomo Pring Sr., Matilde Pring, Teodora de Malanta, Irma Ocampo, Irene Isaac, Esther Manialak, Teofilo Pasencia Jaime Palyasigi, Emmanuel Remedios Palyasigi, Beatriz Mutuk, Erlinda Malyari, Jesus Miranda, Joanna Carmona, Danny Nulud, Dominic Mercado, Lourdes Miranda, Abel Sr., Abel Jr., Rosita Nathaniel, Raul Esguera, Belen Sigua, Amelia Reyes, Felipe Reyes, Maxi Mayalong, Remedios Yalong, Concordia Fernandez, Lino Fernandez, Marcelino Yalong, Romeo at Virginia Ocampo, Soledad at Pablito Silvera Sr., Leordildo Hernando Narciso Eneso Sibal, Hana Ocampo, Dale Magbunga, Felicidad Segundo and Benny Pamintuan, Rodolfo Pamintuan, Ernesto Go, Doroteo Tuazon, Apolinario Luciana Socorro, Jenny Bel Quiros, Rosino Prias, Florentino Cabusao. Talakad tapo.
King lagyonig pa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakiyagum ng banal na Espiritu, mantabe, kaya kahiman. At kaya kan timurin. Kaniti pong kapat ng aldo, ning kaya katamong pamagnobena, parangal king kaya katamong patulunan, ing Birhen ning Lourdes, pasibayo tayang pasalamatan, ing akong ginu, king kayang pakamal, at pamaglingap kay katamo. Pasalamatan tayo naman ng indong Birhen, karing panalangin na piraras kay katamo, ing pakalulu at kapaldanan, amani ibatan king grasya ng akong ginu. At bata mong karapat dapat mong masusi karing banal na misteryo, at wanta mong ngeni ing kayang kapatawaran, karing kay katamong pamikasala. Itamongan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mamakalulu, at kaya kayo kapatad, King Mikasala kong dina, King Pamisip, Pamangamano, Ampong Pamanyapat, King Marok, at King Pamagtaban kong gawa, King Mayap, Asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Uli nito ay panigapu ko kang nuwa na Mariyang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta. King Diyos, amayupay ang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, dala na katangan sana, King Biela Nangga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, kapnon mo ring puso mi, king espiritu ning kekang lugod, ban apamatulanda ka, kapamilatan ding ke kaming pamisip, at alaguranda ka, karing ke kaming kapatad. Tinganadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, at ning banal espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumunang libro ding ari. Kapatad, king kapamilatan ng Jesus, ni daon tamong alangagang sakripisyo ning kapurian king Dios. Nga nawari, pasalamat tamong alang patad king kayang lagyo, king kapamilatan ding amanong papasyag tamo. Isulong yu ing pamanyapat mayap, at king kayong pamitatambayan,
uling deti sakripisyo lang makaibie tula king Dios. Pamintuan nyo ring kekong pamuntok at tukyan nyo ing karelang yoyutos. Ila ring alang patugot mimingat ke kayo at ila ring munye kwenta king Dios tungkol kaniti. Nung maminto ko karela, ato parandang matula ing karelang obra, nung ali, mibayat ng lalub tupad kaniti, at ikayo naman ding maperwisyo. Ing Diyos sa panibataning sablang kapayapan, yaing pepasubling miya kang Yesus aginuta mo, ing marangal apastul daring tupa. Uli na ning kayang daya ang maging katibayan ning alangagang kasunduan. Manano na sana ngin Diyos a panibataning kapayapan, ipagkalub na kaya kayo ing sablang bagay mayap, a kaya kayong kailangan. Bayong ato paran ing kayang kaburian, at king kapamalatan ng Yeso Kristo, dapta na sa kaya katamoing sablang makaligaya kaya. Ni puri Yeso Kristo, king kapilan paman. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing ginuyang pastul ko, nano pang kailangan ko. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Ing ginuyang pastul ko, nano pang kailangan ko. King dikot ang malabong karin na ako papagpainawan, at king makapasnoda naman karin na ako daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Tatariya na ako king dalan ning katuliran, agpangking kayang pangako. Ang giyang karing libis ang mapanganib karin ko dumalan, e ako numano balang, uling ikayong kakong katambayan, ing pamarugmut tukod, ilang kanako babiyes si kananlub. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Misadyayang pamangan arapan ko king mismong akakit daring kasalang ko. Ing buntok ko laro kayayang lalanyan, tula ko makanyan-kanyan. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabi kanako. Kabang mabiya ko, at king balening ginu karin kumanok nangan, king kapilan paman. Ing ginuyang pastol ko, nanupang kailangan ko. Talakad tapuban parangalan, ing maya pabalita. Ing ginuman tabi kekayungan, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panunay ita, migbalik la kang Jesus ding apostol, at belitara kaya ing sablang arapat da ang pontiro. Tutulang dakal ding taong daratang at mamako, ang gaking era na akwamang makapangan di Jesus, ang ponding kayang apostol. Inya sinabi na karela, tara, muntatamu king metong atahimi kalugal, dumayo tapamu karing dakalat taong ren, bako makapagpainawang ditak. May kulong makasake king bangka, at mintala king metong atahimi kalugal. Dapot, dakala ring may nakit king karelang paglako, at akilalarala.
Inya ipat karing sablang balen, ding tao mirarapal lang minta, king direksyon apupuntalan dari Jesus, at ding alagad na, at minunala pang miras karin kesa karela. Kakuldas ng Jesus, ikitnoring tutong dakala tao, at melun siya karela, uling balamu, tupalang alang pastul. Miyayaliwang bage, ing tiro na karela. Ing maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pabengi po kaya kayungan. Sige po, pakigreet siya po yung kasiping yung good evening. Sabi na po nga pong Elmer, nanding bayo magmisa, pakilala ko na kanoing sarili ko. Kaya ko po'y Father Eli Dison Jr. Kapatid na ako po, Apong Elmer. Mas matuwaya po kanako, mas dakalyabwak kanako. At saka, kaya po kalupa na yung mako, kaya ko kalupa na akong tatang ko, nyapin junior ko. Itamungan po kano manamdaman tamong pagal. Po. Ekbalo nung mapagalya mo nga nyapin, sinabi na kanako ako nang magpakilala. Eko po mapagal ka nga mong. Hello? O mapagalya kaya kayo? Dengaliwa po kaya katamo, kaya raklan, mapagal uli ning obrara, po. Habak pang maranon, migising nala, pati nga po lang magobra, Lunes, neng kaya hanggang Sabado, po. Dengaliwa mag-commute lamo, mas lalong mapagal nung matatraffic la. Agyang magmanew ko neng kaya, uling matraffic, magal ka naman, makipagsapalaran, manintunbye, po. Ding aliwa naman, mapapagal ka ring relasyon da. Karing asawa, karing in-laws da, kakaluguran, o kaya behing obra, po. Potang pagdudanda ka, at alalang tiwala ka, makapagaling makiutos, karela, po. Makastress, neng kahay. Dakal po may nga stress kay katamo king milabasa na pandemic hanggang ini at inyang pang-epekto yung pandemic kay katamo may sakiting biye may kamaling panyaluan pupupulan tamo yung epekto na po. And yet yung makapagbilib karakalyong ene at tsuka yuketi magdebosyon king birhen makyabe king kapag masusyan dengaliwa magsilbil, susuyong alang pakundangan. Inyasat, masanting niya pong lawen at pigunaman, ingamano ning ginu, kaya katamong ngayon ng kapatayaldo, yung pamagnobena tamo, para kang apong Lourdes, nga na ning gino, karing alagad na, tara, painawa tamo pa. Meko keni nga nawari, mag-relax tapa. Po. Iba't la kasing may gobra ding alagad na. May manaral la, tinurula, at may manulol lang miyayaliw ang ating sakit at tao. At miyaliwa pa, sinupan ding ginuking pamagobra na. At balo na ning ginu, ing mapagal la, king obrang binye na karela. Nyapin nga na, tara, painawa tapa mo, muntataking tahimik kalugal, dumayo tapa mo, karing taong den. Pero indindam tamo po, dakal lang taong may nakit krela at tikyan dala. Minunala pang miras king pupuntalan da rin ginu. Po. Kakuldas na ning ginu, nga na ning ebanghelyo, kakuldas na king bangka ikit no agad, ding dakala taong kalupayo. May lunos siya karela. Uling balamo, tupalang alang pastul. At iyaliwang bage, ing tiro na karela. Bala ko sanang painawala. Po. Bala ko sanang mag-relax la. O ba't tinuruya po? O ba't mego braya po? Po. Anyang ikit dereng alagad na, ala kayang may buisit kaya,
Sabi na painaula, pero tinuruya. Nga nanin tauling sentence, miyayaliwang bage po, ing tiro na, dakalya tiro, puri nasabihan. Ne po. Yung palagay ko po, kaya bela rin alagad karing tiruana na ning Gino. Ne po. Karing miyayaliwang bage, tiro na. At siguro ing metong tiro na, karing alagad na, yapin nung makanano ing pahinawa. Nung makanano ing mag-relax. Potang may pagal ka, makanano kang pahinawa. Potang may nga stress ka, makanano kang mag-relax. Ing pakibat po, depende. Depende nung nanong maging mabayat keka. Depende nung nanong maging makastress keka. Kasi maralas po kaya katamo, ing makapagal at makastress, yapin ing beyahata na ning kakargan. Ing beyahata na ning gagawan, ne po. Ing sakit na ning daralanan. Pero, naman po pare-pareho yung obrata mo. Ne po. Naman pare-pareho yung bayat na ning daralanan tamo. Nya, posibleng ing makarelax kay kayo, makarelax kanako. Ne po. Ing painawa keka, painawa ka rin aliwa, pota magalla pa. Ne po. Kasi tamo pareho obra, tamo pareho gagawan, pare-pareho yung bayat ning kakargan. Nya, isipan tamo po, kagalang ing makapagal talaga, aliwa naman ing obra. O kaya ing aliwa ing dadalan tamo, king biye. Ne po. Kini tayo pulawening Gino at pakiintindihan. Sabi na painawala, mag-relax la, pero niyang melunos siya karing dakalataw, may gobraya. Tiro na la. King Gino, ing pamamastul na, ing pamanulo na, ing pamanulon na, may kakagana ya lalo. Lalo yung miririnan inawa. Ne po. Lalo yung may papaldan. Makanano itane po. O ini may kading tuturo na kading alagad na at kekatamo. Nung ingke kang gagawa nating patungkulan. Ne po. Alakang kapagalan na panamdaman. Ne po. Nung ingke kang obra at ting patungkulan, pinaglalaanan, ka man manandaman stress. Ne po. Ing patungkulaning Gino, king gagawa na itamo. Ing tao. Ing lugod na kay katamo. Ing lunos na kay katamo. Nga na, inyang ikit no ding dakalataw, may lunos siya. Uling, kalugurana la. Karelaya mo may kad kukwang inawa, ing Gino. Kay katamo may kakagana. Nyabala mo, wala yung kapagalan. Kasing nasa na, ing miligtas tamo. Ing kumayap tamo. Ing sale si tamo bili. Nya itungkul na, ing pagmasabala na katamo. Ing lugura na katamo. Ing kalunusa na katamo. Similarly kaya katamo po, naman magigisa ning obra. Ne po. Naman mama ko yung obra, atin mong atin. Ing makapagal-yapin ng mag-obrang alang patungkulan. Alang patungkulan. Itabang lawe mo king obra, obligasyon. Nya yung mentalidad mo, ala ka nga karapat, dapat mong gawan. Magalkapin nung potang mga pilita na ka, king gagawan mo. Kabayat nan kapin po tang sapilitan mong daraptan ing obligasyon. Halakang choice, atin. O ini tuturo na ning Gino. Lawen me ing obra mo anting devosyon. Anting obligasyon. Gawan me anting pikaburyan. Sinta. Lugod. Mo mga pilitan.
bukasyon niya, profesyon mo. Po. Kalupa na po ning metong nga mayap o mali nga payma o pengari. Pati nga po niyang magobra, marano niyang migising, gugusal, magluto, mamipi, marano na migising, tauliya pang matutod. Dinganak na at dingasawa na ilang at tsuking lubna. Ilang at tsuking puso na. Anya kabang magobraya. Sisikan niya. Sisikan niya. Uling ating patungkulan, ing balang gagawa na. Marirelax siya limbawa po ang kakabsila ng anak na. Ipapaldan niya po ang akakit nung mata sa grade ring anak na umagaral masalese. Ne po. Ingobrang ating patungkulan, babiyesi ka ng lalo king tao. Ingobrang ating patungkulan, ating sense of fulfillment. Ne po. Makapasno, makapaldan, nyabala mo, eka papagal. Nya po siguro masanting lawenta lang masalese, ding patungkulan tamo, potang magubra tamo. Nga na itang komersyal, para kanino ka bumabangon. Para kanino ka bumabangon. Nung malino laki kareti, mekad, milako kapagal, o mabawas ka stress. Ing kadwa na pong tuturuning Ginoo, tao tamo, tamo po superheroes. Aliwa po kayo'y Darna, kaya Superman. Ing katawan tamo mani kalya, mana sakit niya, mga sagad niya, mga bayatnan. But for as long as we do our best, na po, king nano manggagawan tamo, God will do the rest. God will do the rest. Anti mo, inggewa na king ebanghelyo na po, painawa tamo nga na, pero tinuruya, eno pe pagobran, di nga lagad na, may nga rin ang sasabihan karela, relax ko paken, ako naman. Ako naman. Nung malino po kay katamo, para kanino ka bumabangon, inyababiye mo ing the best mo, king nano manggagawan mo, mo ing milako kapagal. Nuna you can really have a good night rest. Nepo. Panatag kalub, matutud. Kasi, ing painawang masalese, matutud manyaman, is actually allowing God to work. Allowing God to do the rest. At yung gusto nga pong ginuyang may gobra, sigurado, para king ikakayap tamo. Para king ikaligtas tamo. Kaya batatyo pa yung Birhen ng Lourdes, karing panalangin na kay katamungan, mipapaldan tamo, at miraras, ing pakalulo na ni nga pong Ginoo kaya katamungan. Amen. Talakat po. Kapatad, makatipon tangi ni Keti, king lagyo ng Kristo yung kaya katang maya papastol, kakilala na katamungan, kalulupan ng pamangilala ng pastol, king kayang kawan. Payabot tangi ni Kaya, ing kaya kayduanan at nga tamong manalangin, mayap apastol, lingapan mo kami. Maya papastul, lingapan mo kami. Ika ing tapat at tunay ng saksi ning ipa, gawan ming ganap pasaksi ing kaya kang balayan at ding kayang pamuntok. Iti ipanalangin mi. Maya papastul, lingapan mo kami. Tiro mong pagsumikapan mila ring bagay makarikil banwa. Manano na sanang ding pamuntok ding bansa at danan dong katuliran at kaunlaran ding taong karelang sa sakupan. Iti ipanalangin mi. Maya papastul, lingapan mo kami. Sa saupan mo ring misasakitan, iti mamawasaring at tsuking sukulan.
Pakayapan mo ring masakit at pagkaluban me sanang tulay niya atong mipnong kapigaganakan. Iti panalangin mi. Maya papastol, lingapan mo kami. Linupig mo ing kamatayan at binalik mo ing biye. Mabiyasa kesanang mate kingkekang makasarili. Ban makapakirake kami kingkekang ligaya. Iti ipanalangin mi. Maya papastol, lingapan mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iulinaw sana king kayarian ng maligaya ring kapatid tamong mayangon na biye. Ipagkalam na saning kapag nasandaring pamisa. Iti ipanalangin mi. Maya papastol, lingapan mo kami. Ngeni adwan tamo yung sarilitang kapag nasan. Ginong Jesus, bibili mila arapan mo rin kaya kaming kayadwanan. Ipagkalugbosa pureti, ikang kaya kaming panaligan, ikang pastulmi at ginong mabibye at magari, manggaman kingalananga. Amen. Talak at tapo. Manalangin kay kabatat, aning kay katamong daon, matanggap arapaning Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning ginuhiting daon, karing gamat mo,
King kapurihan po ni kaligayan ng Lagyuna, King kasaplata, tamo at ng mabilog ng banal, akapulungan. Hoy paming miglalang, king kaya panmulog, papagbadalan mo reting ain. Tanggapan mo ing espiritual ming sakripisyo, at saupan mo kayang mipakit king lugod mo, karing sablang tao. Tinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ake kayungan. At kaya kaan timuri, Iyat na yoring pusoy. makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at patulid, sukat at makakabus, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. Iya ing kekangamano, aking kapamilatan na lelangan me ing yato. Iyang talapangabos at tinubod mo, banikhabos na kami. Inyasa at kapamilatan ing Banal Espiritu, mi katawan yang tao, at mi bait king Birhen Maria. Ti parana ing banal mong kaburian, banitalakad ne ing metong abanal abalayan para keka. Inagpano ring gamat na king krus, bansintangan ing kamatayan, at ibulalag na ing pamanyubling miye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel, karin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe alantok ng babya kapurian keka, ngamingan kakanta. Tunay kaping banal o ikpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabalalan mo sa retingayin, kapamilataning pamitubod mo karela, king espiritu mo, anting ambun ning nengabak. Panparake kami, madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. King oras, ami panganyayaya, at mi daon kusang lub, king kayang pamailasa, kinangwayang tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ne, at binyanay karingkiyang disipulo at ngana, kwananyeti, ikongan at kananye. Itiya ing kanakong katawan, amidawon para kekayo. Makanyan mo naman kay patning apunan, kinuwani ing kalis, pasibay ang pepasalamat, binyaneti karingkayang disipulo at ngana, kwananyeti kongan minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa, ipatawaran laring kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanak.
Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Otang katanan niya Otang minum kami Kekang kamatayan ke kami yang papasya Samantalang pagmasusyan mi, ing kapigaganakan, king kayang kamatayan at pamanyubling mebie, darawon mi akeka, ginu, ing tinapin ing bie, at ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king metoyato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman, ding kapatad ming mi patutud na, king kapanayan ning pamanyubling miye, at ding sablang mete, king kaya kang pakalulo. Dakayanan mo sana, king sala ning lupa mo. Pakaluluan mo kengan, panigapumi, kambening naman na Birhen Maria, ing duning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambening naman apostol, at ing sablang santo, aketula mo king kekaban ing panahon. Mga intulit kesanang maging kayabe, talapamana, king bilananga, at apuri raksa at apaligaya, kapamilataning anak mo, Yesu Kristo. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos, ikpangmayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian na kat parangalan, manggaman king alananga. Kingutos ning talapagligtas, ang bibalangkas kapamilataning di binungturo, pag nasanming sabian at pangadyan.
Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkaloob ing kapayapan king panahon mi, pan king kasaupan ing kang pakalulu, parati kayong mikhabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan, ang poning ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ting kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pangbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilanman kay kayungan. At kaya kan timurin. Bakit tapo king balang meto ing kapayapan ng Kristo? Kordero ng Diyos, sa milakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milakoking kasalanan ng yato, Kordero ng Diyos, sa milakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ang kapayapan. Siglaw tapo. Nyoya ing kordero ng Diyos, nyoya ing lalako king kasalanan ng yato, nuwan la ring mahiyaos king apunanan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat ikisme nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da kang may git king sablang bage, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, balamwari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ng sarili ko kaya ka. E mo pahintulot kapilanman, ang bikawani ko kaya ka. Amen.
Maggrasyang bengi po kaya katamungan. King lagyo na po. Maggrasyang bengi po kaya katamungan. King lagyo na po ning Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Ketika Betican, Bacolor. Babi ako po yung maragula kapasalamatan kang Reverend Father Eli Dizon Jr. King binye ng panahon, King katlungaldo ning misang kapagsadyan para king piyesta ning Birhen de Lourdes. Antimurin po, dakal pong salamat karing kaya katamong choir amen ang tabi, amen ibat king binalin. Makanyan mo naman po, dakal pong salamat kang Brother Moises Malig, king bingye ng pamangan para apuna ning kaya katamong bisitang pari. Dakal pong salamat king kaya kong ganaka. Palakpakan tayo po yan. Talakat tapo. Manalangin tamo. Paik paming malugod, pabiyeme ke kami, ing metong at inapen ing biye. Katwan mo ke sana aking upaya ning ke kang banal na spiritu, at ibayo mo ke kami, ing ke kang kalam, ning ganap alugod, karing kaparaming tao. Tinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklaud tapo. Panalangin king Birhen ning Lourdes. O kapilan man Birhen, akalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karing Lourdes, ketula manggewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula, ding kekang kasaupan, at dakana lang masakit akinayak, karing karelang panamdaman, kaladwa at katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, panadwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang ipagkalugko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sao, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Amen. Ikpami, tsukabanwa, bisambanying lagyo mo, datang ke kami ing kayarian mo, ipamintuan in loob mo, ketesulip antibanwa. King kakanan mi, King Aldo, ibiye mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ang po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ating pamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisawal king tukso, na ikabos mo kami, King sablang marok. Papo Maria, met mo kaking grasya, ingin ng Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya pa naman, ing bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya kiigpa, at king anak, at king banal na spiritu, Antimoing sa jarang ligayo, ipat king kamumulan, ngayon kapilan man manggaman, King Alanganggo. Amen. Amen.
Inginuman tabi ake kayungan. at kekan timurin, Bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukig pa at ning anak at ning banal na espiritu. Amen. Ing misami daon ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos. Dito pong beneficiary na ning kaya katamong gift giving, malakwan lapu, luklok kay pamo.